ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ହାପି ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଈ ଆମ ଦୁର୍ବଳା ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ସାଗର କେମିତି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପବନରେ ତୋ ମହକ ଯାଉଥିଲା ଯେବେ ବାସି ଫେରୁଥିଲୁ ଏକା ଏକା ମନେ ମନେ ହସି ହସି ତମ ଘର ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଇଶାରା ତୁ ଦେଲୁ ଭେଟିବାକୁ ପରେ ତୋ ବଡିର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଇ ମୋତେ ଏତେ ଟେନସନ ପାଖେ ଆସି ଜାନା ଖସି ଆଲୋ ସୁନାଇଲିସି ଆଲୋ ସୁନାଇଲିସି ଆଲୋ ସୁନା 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 ସୁନାଇଲିସି ଆଲୋ ସୁନା 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 ସୁନାଇଲିସି আর তো চেহারা যেতে ধরো দেখিলে বি লাগু তু তো বডির রিফ্লেকশন দেই মতে এতে টেনশন পাখি আসি জানা খুশি আলো মো সুনাইলিসি আলো মো সুনাইলিসি আলো মো সুনা 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 সুনাইলিসি আলো মো সুনা 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 সুনাইলিসি